Sa aton nga linya ang gobernador sang Negros Occidental, Governor Jose Eugenio Lacson. Gov, mayong gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod. Dinis Action Brian Morden. Mayong gabi, Action Brian, kag sa mga kapamati sa programa mo. Mayong gabi. Yes, Gov, salamat gid sa time. Mangayo lang ko, Gov, reaction kay since then. Kabalo na man kita nga si Governor, si Mayor, kung mag-retire na gani or i-transfer ang isa ka hepe or director to the other city or municipality or province abi, may ara sa gina-endorse nga mga names nga amoning pilian ni governor or ni mayor, or sometimes si governor or si mayor may gina-recommend man nga amoning gusto ko nga hepe, na mo gusto nga director. Pero nakibot ko gabi kay Senador Bato de la Rosa, balya amindahan ko ning PNP lo, kag gusto ko na dulaon nga magpili si mayor kag si gobernador sang hepe. Any reaction si ni Gov sa sining palayag ni Senador Bato de la Rosa? Before I react, I want to know kung anong rason ni Senator de la Rosa na amindahan niya ning polisiya na has been followed for so many years already. Yes, no? So it would be good to know kung ano ang rasones na ni Senator de la Rosa kung gusto niya i-amend. Okay. Gambal ang rason ni Bato de la Rosa, siya hindi na siya luyag pa nga daw si Gov or si Mayor amo ang magatudlo sa hepe kung anong trabahoon sang police Gov. Why man siya da may pointed out abi nga basi may gin raid sila nga illegal drugs, illegal gambling or etc. nga daw gin balabagan abi why man siya gin mention, pero based sa iyang experience sa munay daw hindi kagiho si police kay gina kaptan ni Mayor Kenigov. Daw mo sinabi. Actually, if I'm not mistaken, at one time nag-hepe siya sa Davao City. Yes. Kasi sino nagpili? Sino nagpili? Ang PNP? Hindi, ang mayor. Diba? You know, ang PNP will always recommend Trini. Yes. And it would be good for the local chief executive to interview ang tatlo. Yes. Para, you know, gut feel lang eh. So, para matansya sa mayor or sa governor kung sino sa tatlo ka recommendees ang where he or she feels masaligan niya. No? So, and then, so far naman, especially di sa aton niya, ang PNP, especially din sa local PNP station, they also need a lot of help from the LGU, diba? Why do you think would a local chief executive cooperate or give assistance kung why siya salig kaya local chief? Yes, correct. Or kaya chief of police. And kung hindi ang local chief executive ang mapili, sinong recommend niya na mapili? Di ba? Yes. So, kumasiling sila, ang chief of police is beholden to the local chief executive. So, I don't know what his ground is, no? Pero, kung sino mapili na, ang chief of police is also beholden to that person na nagpili siya. Di ba? Correct. So, I think he has to think twice, no, and give a better explanation. No? And anyway, may supervision mag-igapon ang PNP sa mga hepes ta. That's precisely every quarter, di ba? Gina-grade ni sila. Ginatanaw man kung kumusta ang performance sa mga hepe naton. We have awards like the, best police station on a quarterly basis. No? So, there are enough safeguards. No? May supervisory, manggapon, responsibility ang PNP sa tanan nila ng mga hepe. But I really think na ang local chief executive should be given the responsibility to choose among the names being submitted to him, no? Yes. If only to create a camaraderie in order to create a confidence between the
local chief executive and chief of police. No, so I don't think it's enough reason, no, na whatever ang rason na ginatag ni Senator De Rosa, I don't think it's enough to amend it because he himself is a recipient of a confidence given by a local chief executive. Feeling ko ganito, basi kagi ni siya tunga-tunga, gin man nga duwagin siya ka ekbete, subong niya naging express, nga hindi ni siya police, ano? Anyways, kon si Chief Executive kag si PNP Chief o kon hepe dira kon director, hindi mag-isa abi ang communication kag relationship. Maybe siguro go like Negros Occidental, kadako-dako sa aton, di paano naton mapatuman ang totally 80 to 90% ka peaceful situation go ba, no? Can you give us more expound sinago mo? Definitely because of the cooperation of all local chief executive with their respective chief of police, better chances of attaining peace and order, no? And we've seen that relatively Negros Occidental has always been peaceful, no? Yes. Yes, there are crimes. Yes, you cannot, it's never naman 100% zero crimes, no? Pero I think the policy right now is working. And as I said, it's very important that the local chief executive have the confidence, no? May kumpiyansa siya sa chief of police niya. Okay? Yes. So I don't know, no? Senator De La Rosa should think twice or give a better reason, no? That it's like saying ang pag-appoint niya ng isa sa local chief executive was not right. Pero dito gani siya ng sikat sa Davao. Yes. Dito na nagdugay gini siya bisan nga tawag sina gani over ano na sa tawag sina over ni siya sang iya sining years of service dito. Dawgin pa stay pagin siya dito kiti palangga sa sang mayor, ano. Anyways, basin na dipat pala si Senador Bato de la Rosa. Yang aton mga LGUs, most especially diri sa Negros Occidental, once mayong relationship sa hepe nila, simple malang gov, no? Ang Talisay naghatag malang pirmi patrol car nga mga Hilux ang San Carlos Hilux duha ka bilog bag-o kag Innova kabankalan. Yes. Correct. If you can remember pagbisita diri ni Pax PNP Chief Eliasar, dini-inspection niya itong mga armas. Tanan to, halin sa mga local government unit. That's because mayroon nila relasyon sa local executives. So, anyway, let's listen to Senator De La Rosa. Kung iyagin na i-file. Pero I think I don't think it's a popular move, especially among the local chief executives. Sino man guro ang mayor kag gobernador nga luyag nga pabayaan ng mga violator sa lugar yaman, illegal gambling, drugs kag criminalities governor, duwagin man guro wala. Especially sa aton dire. We don't have this problem, no, na ginatbutan sa mga local executives sa mga illegal na mga actions, no. So we always have the local chief executives have very good relations with their COP. And one of the reasons because choice wording in segundo, no, sang local chief executive ang pagpili sang COP. Sige. Gov, ulay hunon ko na lang ni anong ang pagkilala mo kay Sir David Lacson Govman sa nakabalo ka ni. Anyways, kabalo kitang reaction, syempre sad, pero any information regarding to this sa nahitabo siya kagabi, Gov? Well, I understand naigo siya sa COVID. In fact, ang last birthday ni board member Andrew Montelibano, first cousin man na siya ni Mayor David. I was with Andrew and Vice Governor Ferrer. We were dito sa Manukan ni board member Andrew sa Murcia. And inistoryahan pa nila na si Mayor David that night.
encouraging him to be admitted if there's a need to, no? 3 days after, kaya mo na natabo. So we were really saddened, no? We were shocked, and of course we're still saddened by this unfortunate incident, no? We have served the municipality of Magalona for 3 terms, and nag-board member na siya, no? After that, I was also then the vice governor. Yes, vice governor. And, I think if there's one common comment is palangga niya mga barangay captains. No? Gintagaan niya dito atensyon ng mga barangay captains sa mga kinanlanon nila. No? So, we continue to mourn the death of board member and mayor David Jackson. And we hope that his soul will rest in peace. No? And again, it's just a reminder na wala gapili si COVID. No? Yes. Why not gapili? Whether you're an official or an ordinary individual, pwede ka gipigo. No? And don't take it for granted. Very important sa first few days. No? If you're not feeling well, consider it already COVID and right away have your test para mabalaan kung ano din siya. I see. Si Sir David Gov, I don't know if may idea ka, bakunado siya. Kaya why naging man kami nagsabad pa sa pamilya niya. I understand bakunado ko siya. But it was also said naman, mas bakunado ka, pwede ka gyapon maligo. So, again, very unfortunate. Sige. Dira lang kita ni Asta. Gov, salamat sa mga time. Salamat sa serbisyo. Mayang gabi kag mabuhay ka, Gov. God bless aton tanan. Stay safe. Madamo din salamat Action Drive. Yes, Gov. Action Firing Line. Okay.